Maya nimo matigari ma nduthi ya mutwarithia wa bodaboda uria urakuire hwai wa ira mutino-ini uyu wa barabara uria urahanikire mwena wa Gikuuri barabara-ini nene ya kuuma Embu guthii Meru. O riri nake muthii uria arakuite arathie na mbere na gutangikirwo thutha wake kugurario uuru mutino-ini uyu. Aria mareyoneire mutino uyu matariirie ati mutwarithia ucio wa bodaboda arageragia kuhetuka trera iria irari mbere yake, no kwa mutino muru araguthana kiongo gwa kiongo na rori muthemba wa kanta iria iraumite mwena uria arerekeire. Ndanavota guthii mwega uria ku overtake kugu ningiuga matige kuthie speed andu aya bodaboda wanakuru kuite mutenja menya ni moyo waku na wa mutenja waku. Akagongwa akarushwa chini ya lori trera ile kwa pale mbele kabisa, akabondo kabisa. Mimi hata sijaona mtu amekufa, niliona jana. Guthukanga kwa rori ino kuracora mbica ya urito wa mutino uyu. Atwarithia a bodaboda makiurio makoragwo na uigirирiki riria mari wira-ini wao, kuona uyu tiguo mutino wa mbere kuhanika mwena uyu ukimakuruhania. Na ningiuria yuthi na andu aria othe maratwara bikibiki matware kibiki kabora nigetha mote kuiga maisha mao. Riri nayo family ya mutigaire itigitwo na methikira makurwo ni mwendwa wao. Chari aramita Gikuuri arumite ina aukite ku deposit mbesa mpesa kuuru magicoka ne vara tunganiru na accident iyo agikira mukonde kuhanika kwa mutino uyu. Kamanda wa borithi Embu ya irathiro Bernard Muhia augite aciari ni mabatie gukuithio murigo wa mitino ta ino iria ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda, kuona aingi ao makoretwo magitikiria ciana ciao ciingiranie na biashara ya ukui wa bodaboda ona itari na marua. Na tumejaribu kuongea na wazee wa nyumba 10 na chiefs na sub chiefs wakati wanafanya baraza, tueleze wazazi waache kupatia mtoto ambaye hajui kuendesha pikipiki mzuri ama hajafikisha miaka ya kuendesha pikipiki awache kupewa pikipiki. Oho ni oritie atwarithia a bodaboda metikire kurumagirira mawatho ma barabara o undu umwe na gutigira matirahuthira ndawa cia kurebia riria mari wira-ini ita njira ya guthaitira miturire yao kumana na mitino. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'ara.